Oke guys. Ada norok ke Panglima deh mas. Hah? Halo bos. Iya. Norok ke Panglima. Panglima. Keburu. Oh, Panglima. Tunggu kemarin dia. Insya Allah. Bintang konek. Bintang konik ya. Kayau balah. Juragan baru. Oh. Saya. Oh ya coba dulu ya. Di mana? Hai Ki. Ki. Iya, anu nyoba ro belum anu. Oba. Yo, pernah. Bintang konik. Aduh. Hai Ki. Coba aja anu. Tampar dong. Urusan Nespa. Rembuk kan? Kan kenapa ada rokok, ada apa, ada bangkat. Alang dek remur di deki dek nak. Wah congok dek nak. Masuk gua bang lagi motor tong ibang. Motor mas. Honda motor. Motor. Motor masuk gua bang tong ibang. Karip. Ako ngono karip lo. Saya ngono pa ano, apa namanya lo? Kiki. Ini. Sino? Itu lagi meng. Itu lagi meng guys. Nomor berapa deh kentenan? Ri. Kentenan. Hmm. Oh itu urusan Pak Kalepun. Kalepun siapa bodeng roh? Jorong. Roleke. Oh. Kenapa kok dilepas itu? Dia yang tahu urusannya. Oh, pola tak ketemu. Belum betul. Ayo. Wah, mungkin tak siap. Beda anunya, tak kok ngecit ya? Tar. Ah. Aduh. Beda lalan. Langsung alerek duk bud. Oh, apa ini alerek holi ko? Wala sampai pecot teka nang kadeng mati le tako. Oh. Oke ya teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Doni Atar serta ikuti fanpage Facebook Doni Atar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.